вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, почитаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие приятели. Прежде всего, я хотел бы высказать вам благодарность за вашу инициативу о поддержке. Пред себе сакал да ви изразам благодарност за вашата инициатива за поддршка. Я хотел бы поблагодарить вас за честность, за чувство справедливости, за добрые слова в отношении России. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить вас за те прекрасные песни, которые мы сегодня вместе с вами послушали, и русские, и македонские. Би сакал да ви се заблагодарам за честността. Би сакал да ви се заблагодарам за честността, за чувството на правдата и за тие прекрасни зборови кои што ги искажавте за Русија и секако за тие прекрасни руски и македонски песни што денес имавме можност да ги слушаме. Я искренне благодарю вас и в вашем лице многие тысячи македонцев, которые в эти очень непростые для России дни выражают свою симпатию, поддержку нашей стране, всем нам в связи с трагической гибелью людей, в том числе детей, в городе Кемерово. Би сакал да ви се благодарам вам и во ваше лица на многу илјади македонци кои што во овие денови кои што многу не се едноставни за Русија и за рускиот народ, кои што ја изразуваат својата симпатија и својата поддршка во врска со страшната трагедија и жртви, смртта на многу луѓе во страшната трагедија во Кемерово. Я благодарю всех тех, кто в эти дни высказывается за дружбу и сотрудничество между нашими странами против грязных провокаций в отношении России. Им се благодарам на сите кои што во овие денови се залагаат за пријателството и соработката со Русија против валкани и провокации во однос на Руската Федерација. С большим сожалением приходится говорить о том, что правительство Республики Македония присоединилось к антироссийской кампании, которая была развязана и спровоцирована несколькими западными государствами и без изучения фактов, поспешно. И со големо жалење морам да кажам дека Република Македонија се приклучи кон таа антируска кампања започната и испровоцирана од неколку држави без да се истражат сите факти и избрзано. Ссылаясь на ложное чувство солидарности с Великобританией и консультации с партнерами по НАТО и Евросоюзу, приняло решение о выдворении вчера российского дипломата. И избрзано, повикувајќи се на лажното чувство на солидарност со Великобританија и по консултациите со своите сојузници по НАТО и ЕУ, донесе одлука за претурување на рускиот дипломат кој што се случи вчера. Мы рассматриваем этот Ние сме окупирани.
Мы рассматриваем... Спасибо за ваши комментарии. Мы рассматриваем этот шаг, безусловно, как шаг недружественный, шаг беспрецедентный для традиционно дружественных российско-македонских отношений, как шаг, который наносит очень большой ущерб нашему сотрудничеству. Овој чекор, овој чин го сметаме за непријателски чин кој е без преседан во традиционално пријателски односи меѓу Руската Федерација и Република Македонија, чин кој им нанесува голема штета на нашите билатерални односи и на нашата соработка. Разумеется, в соответствии с международными нормами Россия вынуждена была с большим сожалением предпринять ответные меры. Секако Русија согласно меѓународните норми со големо жалење можеше да преземе контрамерки. Мы понимаем, очень хорошо понимаем, что этот недружественный шаг, он не выражает чувство македонского народа в отношении России. Много добро разбираме дека овој непријателски чин не ги одразува чувството на македонскиот народ кон Русија. Я хочу подчеркнуть, что провокационные фейки о том, что Российская Федерация якобы хоть как-то угрожает национальным интересам Республики Македония, является злонамеренной ложью. Сакам да истакнам дека провокативните фейкови дека Русија наводно на некој начин им се заканува на националните интереси на Република Македонија представуваат злонамерна лага. Россия всегда была и остается другом народа Республики Македонии. Русија секогаш беше и останала пријател на народот на Република Македонија, с которым нас связывают многовековые узы дружбы, общие духовные ценности. Со народот на Република Македонија не врзуваат повековните врски на пријателството и општи заеднички вредности. Россия была одной из первых, кто признал Республику Македонию под ее конституционным наименованием. И мы глубоко уважаем суверенитет, территориальную целостность и независимость вашей страны. Русија беше една од првите земји кои ја признаа Република Македонија под нејзиното уставно име и длабоко ги почитуваме суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на вашата земја. Я хочу выразить вновь нашу благодарность за вашу поддержку, за
чувство подлинной солидарности. Сакам уште еднаш да ви изразам нашата благодарност за оваа поддршка и за чувството на вистинската солидарност. Через несколько дней мы вместе будем отмечать светлый праздник Христова Воскресения. Для наших народов этот день и символ, и источник силы, веры и надежды. За неколку дена заедно ќе го славиме празникот Христово Воскресение. И за нашите два народа овој ден е символ и извор на силата, верата и надежда. И в канун этого дня я хотел бы от всей души пожелать вам, вашим родным и близким, всему народу Республики Македония счастья, радости, крепкого здоровья, благополучия и, конечно, мира в душе и мира на земле. Во очи овој празник би сакал да ви посекам вам, на сите ваши роднини и најблиски, на сите граѓани на Република Македонија, среќа, добро здравје, радост и секако мир во целиот свет. И спасибо вам еще раз за поддержку и солидарность.